Mekosla nakshin chalkta saruchichoch chishke bal tuktukil usilan. Inka shinchalk chishke bal lituktukilan. Aan pan lichich. Banakshin chalk chishhachbal liquin rikin lichikwa. Likwabek rikin lishna. Utli alibek rikin li ali bomre. Uteblishik te ilokre li junjun. Anake bakwili kwankep za li rochoch. Tikashar nasral shna malach lichikwa chikulain. An mokos kuluk ta kwang chokin solong. Ut ane ashar nasral li ralach kahol chikulain. An mokos kuluk ta kwang chokin solong. Ani inka naschap diskus ut tinstake. An mokos kuluk ta kwang chokin solong. Ani narach kolbal diskuam tasach chiru. Au tisach diskuam sa inkaba. An tistaw li konin diskuam. Ani nakuluk ere lain nikinskul. Ut nakuluk kwe nashkuli kitaklanchakwe. Ani takuluk re hunak profet. Wanak profet ahkamokil profet skul. Ut ani takuluk re hunak tik chol. Wanak tik chol ahkamokil tik chol skul. Ani takyok unsekak chikela re hunak likoke bain wanak insolom. Relik chikian linkie ere nak inka takanak chimaka tas ahkamokil. Nakkirakek ni Jesus tishakrat inkide dishkabla hotit solong. Ki elk aran ud ko otish puktisinki li chabit esilal hoki chisolbale di tenamit chisutam Judea. Ratin likakwa